Dobar dan, poštovani gledalci. Danas radimo lekciju veličina čestica. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Zadaci kreću od strane broj 32 i krenut ćemo odmah od prvog zadatka koji glasi izboreći sledeće čestice prema opadajućem polupremniku, to je prema opadajućoj veličini. Imamo 4 čestice. Ne znam kako se zove ovdje. 72. I 52 volta. Za 114 voltram. Ispod imate one crtice gdje treba da se zapišu čestice po veličini. Sada, kad smo zapisali ove čestice, moramo da napišemo njihovu električnu konfiguraciju. Znači, ovaj element je kao 36 kripton i do 52 nam fali još koliko je 16 elementa. 36 kripton, on ima 1, 2, 3, 4 ispunjena nivoa, znači krećemo 5, 5s2, 4d10 i fali nam još 4 elektrona, 5p4, on je izuzetak, to mu je nivo, koliko trebamo da napišemo ovdje, on ima 52 protona, isto toliko elektrona, i neutrona ima 52, 114 minus 52, neutrona on ima, koliko smo rekli, 62 neutrona. Ovaj element Z, on je kao 10 neon, i fali mu još 3 da bi bio 13, 1, 2, krećemo 3, S2, 3, 5, 1. Ovaj element Y je kao 2 helijum i kao on ima 1 ispunjen nivo, znači krećemo drugi nivo da pišemo 21. I ovaj 33 je on je kao 33, ovaj X element, 18 argon, on je kao 18 argon i fali mu još 15, znači prvi, drugi, treći nivo popunjen, krećemo četvrti, 4s, 4s2, zapunjamo muzika, 4s2, 3d, 10 i 4p3. I sada ovdje je očigledno da će nam najveći čestice biti ovaj posljednji element W, 52, 114, koji će nam biti element odmah iza njega, a normalno ovaj element X, vidimo je te najviše elektronima 72. Nisam za ostale elemente pisao koliko je protona i neutrona, ali mislim da to realno svi znate, to je gubljenje vremena da se pisati to. Sljedeći element je Z1327 i odmah poslije njega ide element Y koji je najmanji, 3, 7. I to je taj zadatak za zagrevanje, ali on je lagan. Sljedeći zadatak ćemo da pozovemo nekog iz online grupe. Vi zapišite, radimo onu kao foru kladionice kao svi ovdje što ste radili. Prozvaćemo ovdje nekoga, vi sad zapišite i ko pogodi kod ovici da li ima taj ispravak. Prozvaćemo Arsenije Košćan. Niko nije pogodio, jel te? Arsenije, ti ćeš raditi ovaj sljedeći zadatak. Arsenije, se čujemo? Tu si. Ajde, znači diktiraj kako treba da se radi sljedeći. Jel znaš koji zadatak radimo uopšte, jel pratiš? Da, 32. strani drugi zadatak. Tako je. Treba porediti sljedeće čestice prema rastućem poluprečniku, odnosno veličini. U redu. Da nam je
svi su izotopi, x17 i 35, samo što imamo i x7 plus i običan x. I obični x. Znači ovo su izotopi jednog elementa, je li tako? Da. I sad ih treba poredjeti od najmanjeg do najvećeg, je li tako? Da. Sad, ajde, radi kako. Kako se, koji je sljedeći korak? Pa treba prvo izračunati koliko ko ima protona, neutrona i elektrona i Ajmo krenuti onda. na energetskom nivou. Tako je, ajmo krenuti od ovog, koji je od ovoga. Taj običan ima 17 protona, 17 elektrona i Dobro. 18 neutrona. Dobro. Ajmo njegovu konfiguraciju. Njegova elektronska konfiguracija bit će 10 neon, Dobro. bit će 3s2, 3p5. Tako je. U redu. Ajmo sad krenuti da uradimo ovaj ovdje. On je tako negativan ion, što znači da je on... Sad, pošto je negativan, onda možemo ga uporediti sa ovim prvim, što znači da ima jedan elektron više. Tako je. Znači, Protoni i neutroni su potpuno isti, ali ima jedan više elektron, znači 18. tako je, a protoni i... Njegova elektronska neutroni su- konfiguracija je ista kao 18 argon. Tako je, ona je kao 18 argon. U redu, ajmo sad ovaj. OSP 5 plus, to će biti, imat će isto protona i neutrona, a elektrona će imati 12 elektrona.12, pa će njegova elektronska konfiguracija biti 10 neon, 3s2. Dobro. U redu, I i ovaj posljednji. kod posljednjeg imamo isti broj protona i neutrona, samo što će elektrona biti 10 I njegova konfiguracija je kao... i njegova konfiguracija je kao 10 neon. U redu. I ajde sad poređaj od On je najvećeg. najmanji, taj Sedam x7 plus. plus 35, 17. On je najmanji. Sljedeći je x5 plus 35, 17. Sljedeći je x35, 17. I posljednji je x minus 35, 17. Tako je. Bravo Arsenije, dobio si plus kod Jovice, jel tako? I ajmo sljedeći zadatak da uradimo. Odmah poređi čestice, poređi zadatak ćemo da radimo teoriju, ovo nikoga nećemo da ispitujemo. Teoriju ćemo da sad odmah uradimo. Kaže, teorija na 33. strani zadatak. Kada dve čestice imaju jednak broj energetskih nivoa, onda veličina čestice zavisi od odnosa broja protona i elektrona. Što je veći broj protona, a manji broj elektrona, to je jezgro jače. To znači da privlači elektrone, atom se uvlači u sebe, pa mu se smanjuje zapremina, to je poluprečnik. Što je manji broj protona, a veći broj elektrona, to je jezgro slabije, privlači elektrone koji se međusobno odbijaju i udaljavaju i atom se razvlači, to jest širi, pa mu se povećava zapremina ili poluprečnik. Znači, to je zadatak na 33. strani, bukvalno prvi ovako gore. Evo, pogledajte. Sljedeći zadatak, opet ćemo da prozovemo nekog, poređaj sljedeće čestice prema odgovarajućem poluprečniku. Prozvaćemo Filipa Maksimovića. Odjel Filip. Bravo, sudari, pogodio. Filipe, ovdje da, u prošlom zadatku ovo su ioni, nisu izotopi, nemojte da pomešate. Znači, S2 minus 1632, S6 plus 1632.
S, ovako, nije problem, znači S, 6 plus 32, 16, S, 4 plus 16, 32, S, 32, 16. Ajde Filipe, znači trebamo da ih porađemo od najvećeg ka najmanjem. Malo da ovdje to ne vidim. Vidi. Ajde odmah da uradimo konfiguraciju za ovaj ovdje atom, snimi. Približi slobodno, pošto ne vidim da vide. Ajde Filipe, konfiguracija za S. On je 16, znači 10 neon. Dobro. Zapišem 10 neon i onda to je 32, To ti malo liči na M. 3, 5, 4. 32, 3, 5, 4. Tako je. I on ima 16 protona i elektrona, pošto nije ion, nije dao niti primio ni jedan elektron, i ima neutrona isto 16. S4, uradit ćemo sljedeći S2 minus. Ajde Filipe, znači, kako se radi? Ajde. Ok, znači opet ovdje je plus 6, znači ima 6 više protona. Gde, kako plus? Radiš plus 6, dobro. Ako je plus 6, on ima 16 protona isto. Koliko onda ima elektrona? Ako je pozitivan ion, on znači da je otpustio 6 elektrona, znači nije 16 elektrona, već je 10. Je li tako, Filipe? Onda znači neon. To je nije neon, već je 10 neon. Da, onda je on kao 10 neon. I nismo mu napisali konfiguraciju, nismo mu napisali koliko ima ovih neutrona, on ima neutrona isto 16. Ajmo S4 plus. 10 neon pa 32. Dobro. Čekaj, ajde, koliko protona i elektrona ima prvo? Pošto je pozitivan ion, on ima 12 elektrona, zašto je otpustio 4. I neutrona isto ima 16. I onda je on kao 10 neon, 32. I imamo još ovaj S32, 18, 2 minus, to znači da je on primio 2 elektrona. Ovo je šestica. Znači da je primio 2 elektrona, što znači da je on kao, da on ima 16 protona, 18 elektrona i 16 neutrona. To znači da je on kao 18 argona. I ajde sad kad znamo sve ovo, da napišemo koji je najveći, pa logično odmah vidimo da je najveći ovaj ovdje kao što je 18 argon, znači S2 minus 1632. Odmah iza njega, ko je Filipe? Ajde. Filipe. Izgubio se Filip. Izgubio se Filip. Iza njega je valjda plus 5. Da nije loš, da je 32, samo običan je 1632. Bravo. Tako. Tako je. Zatim plus 4 pa plus 6. Tako je. Bravo Filipe, nisi dobio. Hvala. Tebi da se zahvalim. Dobro. Sljedeći zadatak poređati sljedeće čestice prema rastućem konkretniku, pošto nemamo više vremena na sljedeći čas, onda ćemo do kraja da se bacimo na posao. Znači, ugljenik 6, 12, pardon, 6, 12, on ima 6 protona, isto toliko elektrona i 6 neutrona. On je kao, znači, konfiguracija kao 2 helium i 2s2, 2, 5, 2. Molim đake da se ne smiju i da ne ometaju čas. Ovo je stvarno hranje nepristojno opet od đaka koji je pobjegao s prošlog časa, ali nema veze. Sljedeći je azot, 7, znači ima 7 protona i elektrona.
isto toliko neutrona, on je kao 2 helium je kao 2s, 2p, 2p oko je 2 i 2 su 4, 2, 5, 3. Jel tako? Sljedeći kiseonik, on ima 8 protona, 8 elektrona, 8 neutrona. On je kao 2 helium i 2s, 2p4. Sljedeći je 9 fluor, on ima, molim stvori kameru. Izvinjavam se, imali smo mali upad na čas, gdje smo stigli 9 fluor, on ima 9 elektrona i 9... Ovo nije trebalo da se desi, baja mali intro, ovo je sve u duhu radosti zašto sam prošao na svetsko prvenstvo. Bravo Mitre, ljubim te u čelo. Free from desire. Na 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 na. 10 neutrona, on je kao 2 helium, mislim ovo je sad gubljenje vremena, 2 helium, 2s, 2p, 5 i 10 neon je, jel te, 10 elektrona, 10 protona i 10 neutrona i on je kao 10 neona, on je kao on je sam svoj. To tako, i ajmo sad da poređimo ove elemente od najmanjeg ka najvećeg. Mislim 1, 2, 3, 4, 5 i ovdje trebamo dodati još jednu crticu. Koji je najmanji, mislim pa logično je 6 ugljenik, 7 azot, odmah posle njega 8 kiseonik, 9 fluor, 10 i 20 neon. To bi bilo to za... Živi zid stoji, no? Tako je. To je bilo to za ovaj čas, radili smo sve zadatke. U videu će vam biti, u deskripciji videa će vam biti okačeni u vezi teorije, će biti okačeni linkovi koji mogu da predstave, jel tako mogu da predstave, da vam približe malo kako te veličine čestice izgledaju. Tako da, eto, hvala što ste prisustvovali času, pozdrav za profesora Javiću, ja mislim da zaslužuje cijelo naše odeljenje 5 i te neke popravke i zaslužujemo 5 iz biologije također, to možda, tako da, eto, hvala na gledanju.